Idemo desno spoj on. Tu stanemo na stop. Motamo polako desno, gledamo lijevo, uvjerimo se. Krenemo. Idemo pravo. Pešaka nema, nastavimo kretanje. Još treću. Smanjimo brzinu kretanja, pusti gas, gledamo s gasa. Smanjimo na jednu drugu, zonu škole. Tu ne smijemo da pređemo 30. Odavde možemo reći. Idemo lijevo na raskrsnici. Gledat ćemo vozilo što bliže beloj razdelnoj liniji. Ako nemamo vozilo suprotnog smjera i nemamo pešake u ulicu koju skrećemo, možemo nastaviti kretanje. Možemo da idemo lijevo. Možemo lijevo. To ne valja skretanje. Gledaj gdje si otišao. Gledaj gdje si otišao. Tu prvenstvo prolaza imamo, to su samo pešake. Lijevo žmigavac, pazi imaš vozilo, pusti gas, uspori. Treći smo. S lijeve i desne strane, na jednu drugu, gledamo ovu jaknu i ovu jakni beli, neće. Ona je s lijeve strane isto hoće sa lijeve strane. Jer vidiš su pešaka s lijeve strane, ostanimo tu. Pogled desno, ništa, idemo dalje.
do izlaza tamo. Tako. Spustiš gas, sam ide treći. Od ove ulice još kao tu negdje, recimo vratiš u drugu. Znači u drugu. Izlazimo na put sa prvenstvom prolaza. Znači pešaka nema, prođeš pešački, da ne bi stajali na pešački, menjaš u prvu, pusti kočnicu i iza sebe pogledaj, nemaš ništa, možemo polako. Imamo kamion. Gdje? Evo ga, ovako se dolazi. Dobro, imamo i auto. Sve ovo dozgo bio i on daleko da mogu se. Može. Isključiš migavac, dajemo gas, gledamo semafor, kočimo polako. Menjač led, pusti pača. Šta će ovaj? Kese zagač. Hvala. Možete spremiti polako. Idemo pravo. Pešaka nema, možemo treći da pokažemo aktivnost ovdje. Ovaj će da skreće. Idemo dalje. Pešaka i dalje nema. Gledamo ovdje da smanjimo menjaču prugu zbog ležećeg niskog policajca, znači može i to druga. Kočimo, pačilo gore, dokočiš. Pačilo gore, motor. Mogu si viš držao košnicu. Pešaka nema, na sljedećem pešačkom jel ima? Idemo pravo od sljedećeg pešačkog, znači možemo treću da bacimo. Evo da, pokažemo aktivnost, gas pokreće. Tako je. I trećom vozimo negdje do one tamo sljedeće krivine. Tu ćemo da vratimo ispred krivine menjača. Drugi stepen prenosa. Pešaka mi ovdje nema. Na semaforu idemo pravo. Ovdje isto pešaka nema. Držimo ostojanje, znači da vidimo šare na gumama. Menjač prvu. Ide. Ovaj će da skrene ovdje. Može gas drugi. Ispred nas imamo hitnu pomoć. Gledamo odmah što ima u lijevoj traci. Nemamo što ništa. Dobro. Pustimo pre pešačku i tako je pustimo od nas. Pa ćemo da se vratimo u desnu traku jer ćemo da idemo na semaforu desno. E sad uđi u tvoju traku, izvučeš migavac. Dobro, prvo idemo desno na semaforu.
druga ulica desno. Ovdje pešaka nema. Smatram brzinu mjenjača. Prvi stepen prijenosa, pešaka nema. Pa idemo dalje. I ovdje pešaka nema, gledamo retrovizor. Motamo još malo. Jer je ovo dvosmjerna ulica, druga. Na sljedećoj raskrsnici idemo lijevo. Ulica koju skrećemo lijevo je jednosmjerna. Smanjujemo, ovdje smo oprezni, znači svaku raskrsnicu gledamo oprezno da priđemo. Pešaka nema. Iza sebe nemamo ništa, nastavljamo kretanje, motamo uz lijevu ivicu puta, što bliže lijevu ivici puta. I idemo sad na sljedećoj raskrsnici lijevo. Prilazimo oprezno, gledamo u desnu stranu, nema ništa, možemo da krenemo, pešaka tu nema i idemo pravo. To možeš da blisneš svirno šta god. Ajmo dalje, menjač prvo. Na sljedećoj raskrsnici idemo desno. Gledamo da li imamo pešaka ili nema. Tu stajemo skroz. Znak stop. Priđemo liniju preglednosti, pešaka ovdje nema, uveravamo se lijevo da li imamo vozila ili nemamo, ovdje pešaka za sad nema, motamo desno uz desnu ivicu puta, tako je. I idemo prva ulica desno. Vršimo uvjeravanje desni televizor, pešaka nije bilo, ovdje trenutno nema, motamo desno. Idemo pravo. Slobodno, nema toliko sad gustina saobraćaja kao kad je neki radni dan, jedino evo zbog ovoga nastavimo dalje. Na kraju ulici idemo lijevo. Tu ćemo da stanemo, ispuštimo znak stop. Pešaka nema. Ne znam, ovaj s desne strane. I krećemo lagano do linije preglednosti.
tu se uvjeravamo s desne strane. U desno da li imamo nešto, gledamo i pravo, ispred sebe nemamo ništa, nemamo ni pešake. Tako, možemo da izaćemo. To je dobro sred. Može, vozi slobodno, nije to sve. Ovdje pešaka nema. Gledamo na sljedećem, ovdje kod škole nema. Ako idemo na raskrsnici dole na kraju ulice, idemo desno. Dakle, kažemo imamo dve radnje, tako, prvo je prestrojavanje, zato 2 puta žmigavac dajemo, uvršimo uvjeravanje retrovizor, uzimamo desnu traku, isključujemo žmigavac, potom ponovo ponavljamo žmigavac, gledamo da li imamo pešaka ili nemamo, prilazimo oprezno, ne prilazimo. Sve možemo dalje polako, tako idemo, tako još malo, tako pravo motamo se lagano, još malo zakreni. Idemo pravo gore, semafor desno. Pešaka nije bilo tu, može i treća do semafora. Sve uslujemo za treću. Pogledamo da rasteretimo vozilo. Pešaka nema, pustimo gas, smanjujemo brzinu. Idemo desno. Da, od ove ulice sad dajemo desni žmigavac, opuštamo kvačilo, gledamo desni retrovizor. Dobro, pogledamo levo malo. I idemo dalje, pravo. Tu obraćamo pažnju posebno na ove pešačke prelaze ovdje koje su tačno na toj krivini tu. Sa desne strane nema. Sa leve nema, idemo dalje. Opet ovdje gledamo i tu sa desne nema, sa leve nema, idemo dalje. Ovaj najduži pešački prelaz ovdje do vatrogasnog doma. Mi ćemo se krećemo s levo i više puta gledati desno. Da li imamo pešaka. Strućemo, stanemo, menjaču prvu. Ako je bilo potrebno uspostaviš interakciju sa pešacima, možemo dalje, idemo malo živo druga. Ako je tu pešaka, jel imamo? Trenutno ih nema, pogledamo desnu stranu, tu je najmalo rizičnije. Nema nikog. Ne. Idemo na semaforu pravo. Može, lepo, pustimo kvačilo. Na zeleno krećemo, može. Prvenstvo prolaza imamo mi, puno nam je svetlo. Druga, tako pogled u desnu stranu. Tako je, nastavljamo dalje. I ovdje imamo prelaz puta preko željezničke pruge. Hoćemo da budemo duplo oprezni. Da smanjimo brzinu kretanja, kao da ćemo da stanemo, menjaču prvu, smanjimo brzinu kretanja još, gledamo levo, desno, još jedan pogled i idemo lagano se krećemo i gledamo pravo. Idemo dalje, menjač gas pa u drugu.
skretanje desno, odavde dajemo desni pokazivač pravca, uvjeravamo se u desni retrovizor da nemamo nešto, Nemamo ništa. skrećemo dole brdicu, škole, tu ćemo polako, nećemo prvo, ali ćemo lagano za drugom, ne sredinu, pusti košnicu i drži parčevo. Tako je, tu ćemo da radimo polukružno, da, u desnom, bočnom desnom putu. Menjač. Smanjimo brzinu. Nema ništa sa desne. Nema. I još malo desno. Tako, drži tako volan. Ajmo lijevo. Motaj, pun. Još pun. Stavimo tu. Lijevi pokazivač pravca. Nema nikog. Možemo polako. I idemo gore pravo. Tu ćemo sad prvo preći. Dajemo levi pokazivač pravca, inače prvu, stanemo skroz, pogledamo iza sebe, Nema. dok idemo polako napred, još se vrtimo u desno, gledamo iza sebe, ajmo gas i drugi. Smo duplo oprezni. Prva. Ideš polako naprijed i gledaš. Desno, levo, desno, levo. Hoćeš. Nema, idemo dalje. Na semafor idemo desno. Puštaj kvačilo, motaj, pogled u lijevo. Tako je. Idemo dole ispod nadvožnjaka. I još jedan špiljavac u desno. Tako je. Pazi tu šarku.
pešačak, može menjač treću, sad te prođu ovaj. Menjač treću. Smrači. Pa ćemo ispred ove raskrsnice da vratimo menjač u drugi stepen prenosa. Odavde dajemo desni žmigavac, desno, ispoštujemo znak stop. Pogledamo lijevo, stanemo, menjač prvu. Nema. Možemo da izađemo polako, pešaka nema i dalje se uveravamo u lijevu stranu. Nema. Ajde. Ćemo da uđemo na poligon pešaka sa leve strane. Belu liniju. Prva, stanimo što vozimo suprotno smeru. Isto idemo kako smo imali. Tu i tamo.